Koi win analoba kaboke kayumia aloba 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 lembu analoba kaboke kayumia aloba 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 mero kaanaba aloba anakakrango alabiru bibuya mero kaanaba mero kanju para muchacho chobo aiwe kama ai kiriyera ando para muchacho chobo aiwe kama kiriyera kiriyera ayara leg merale kiriyaya jara gawa mere ko kiriyera merale merale kiriyaya jara gawa mere ko kiriyera merale galu kiriyaya jara gawa mere ko kiriyera merale galu kiriyaya jara gawa mere ko ya ay lingwa dia gamuko kayenda bagelo ko biba lingwa dia gamuko afriko bagelo ko biba lingwa dia gamuko kayenda bagelo ko biba tangai bone do bone o merengeni atamata mateya afriko do bone o merengeni atamata mateya tangai bone do bone o merengeni atamata mateya afriko de chengiba o merengeni atamata mateya dara muti uke chumi kumi mito kipinya o mero ikwa muti uke dara mi benenge webe kenda o mero ikwa muti uke chumi benenge webe kipinya o mero ikwa muti uke dara mi benenge webe kenda o mero ikwa ben me toka do boni ben me kwa webe ben me toka do boni ben me toka ben me toka do boni tatantel wenyo mo tatantel wenyo kidani lo time tatantel wenyo mo tatantel wenyo kidani lo time kwa ara mo tatantel para muchacho chobo aiwe kama ai kiriyera ando para muchacho chobo aiwe kama kiriyera kiriyera ayara leg merale kiriyaya jara gawa mere ko kiriyera leg merale kiriyaya jara gawa mere ko kiriyera leg galu kiriyaya Majuini ket mapol kare ko bino ka en no bino tien lok now nian matin ne kono ko bino ka en ne tin wa tie ke yota o megwa Yougman en no man en tie ko bod joma London tie mo go tuyo do ngitenge kila winyo tie ko war la bom baro kar wa tiero na tie yu matin pe ko be kenyo panelist tie manongorie ko kore Yougman tie studio gawang tie makome nani ik dio mer link kenyo mer me share ke ken bod dan wa jom ken ko bin ko win lok bin kila penyo mega tie bod utako megwa Yougman na la bo balo kar wa tiera tie wono yu matin pe ko be kenyo Kamere baro bella kamere kyo kalla kamere baro bella kamere kyo kalla kamere baro bella kamere baro bella kamere kyo tana kire kure chiriyo kire kurini tana kire kure neba ni kyo kalla kamere baro bella kamere kyo bella baro bella kamere kyo Kita wachukere wachi wone Yougman tie o matie makome studio. Now, we achie ga kel panelist ko bieno ka en ne ka panelist bieno chi wane ken me kelo tera me go pen ka bieno me rol to no la go jil betie. Juma ujo betia go ber tie ko en na dan tie ka en ne wati panelist ga en na mien wa kan Lady Chris. Ana tie ka nyama makome wa fo bieno. Apoy, dan weng apoy, yen bana Jimmy, apoy. Bertol, ati nano ka ene luramo tie o ma obieno makome job gar putie yo ke wa juma don pe ole ge gala ye. Ento wano bo mera nyim ko yuma tie. Luramo tie ne. Ati maber. Ati lokan ki mandan ko iti mangicho pun. Si gomnyo en we pa la diet Yougman. La diet Yougman. Gak kene liar ko mo wa awo ngi ci la ko ma nak kar me kan po mo po gen ma tam ben en atam ne kera en tiene kono to kono ka kar ke lok ma met kan wa liar ko
Wachira ti wakelo eno ka en studio kan wek no waneno ken ma waromo chera nyim ke yuma tiekere ati neno okeny chieme ka en okeny obiro ka en Nothing. ofo tie Nothing. Apoy. no wachira ti wachako boko lok matiyo ka en wakelo yang mana ti pian tin lok ti mapol in mati wa okeny ne chola penyo me o mer yang man la bon bal kar wa keli no ka en ti wa waneno ken mo romo chako yukere ka en Taro mogoti kijumi kumi medwoke piny. Jumogoti kidami kumi minekia neba miroi gwake. Jal menge we piny. Ya chan chiel wenyo mogo chadanba. Gitime kubaba. Yibiting alibi nyanu perba. Na piro mutiekune. Ni utie meruba yubo. Ubera yin perune. Ya. Yeah. So, Mara, kong ma put pe yak wachier mabo. Inti ning London tiga watching. O me London tiga mago. Tiga tima ning okay. Wa jago kera London ti chwere kere. London pin meringich piana bieno kar ma pin kidong ene ngeo kar ini kar mano down ti bene busy pian down but it's good pian kar ene kar mano mer no ibed na tek no tigi mo betie ngeo wa chwiri wa ne pere ka dong pere pe bene go ko we bero tek so but wati gere wati mabe na na ter mabe kire bene yaro kwere ala bene tie ki wa bene giti agwa ko mabe tan Aneno wene tiga menya ma dak joma gang nuk dak cham ken kon ke wa nyir chalo London mar cham nyir ko. Iwaje be pere Kenya chagore buo mo gi gang kwe wor kere ba pian bo pengen no olto elo guana tara mon ne kere tege cha na wor ki bana itege be piano. Now, young man, yeah itar palo ka ni ko berni right now what ke Lady Grace in arachel ma what tiyo ka in relentlessly every day no take in every single day ka chel kilo ramo tie en o mien wa ken tie ma do ma kometin ma kon ben en ben we wide lo ko kana chila rio jum ka ti yo ke tega bien Alfred ngeo Canada bo no bor ko jang ne lo bor ke no snow tie ma yo mer ko ke yabe ka yaw karo bien ma obibiano bena makome now wachira ti interview matietin dok nene bedo free ka eni la penyo ma ke penyo kono wega o waltini pe to ko mer jas la bon père ma ken la bon tam ma ken jomati wa me ko bichwa la penki la pen ma bichero me achiel ma ke boran kan tiene nying man mo ge mi pian ngene ma anwal info wa ni a en nya very young man ngene ol tu nying mo ne tie wa ko cha ke Kenya nying man me pa jo wa cha wa lung no ni anga ka che dong no bien ke wa ti yang man ke ya wala Jacob ya mero nying mi pajo yeah Okay. Now, WOD LUO young man. In a very industry, me we pikar malaj mangin kon mana ibeti atawa kid me donyo kiri industry me we dari kwanyo specifically la kubukubu ma yan itieng arachiel ke ramu luwe king of la kubukubu chane mano tago la kubukubu pian kape ira ba we mo mapat ma winyo la kubukubu ma megi chagwak tie an no pa winyo pola la kubukubu pole pian amar gara mar yeo piara ngom were donyo mene we ngom were konyo kubu strictly tim waka mene me donyo kede we what were pressure just let's go a metaphor tar pa churi da ye me yena me lok da ye so an a bedo la tugo te kwaro kar machon imaga alibario ka beach
uno atugo te kwaro ki yang kwan da bene kare ono funo dano ti kam eri ka mano wano tieno wa funyo dano ikime tugo wa bero ka keeping te kwaro kidong wa bero ka mino fun chamu kene ikime diar ma pari pien kare no di duong like elf a lot gitie jumage konyo de save the children so the no NGOs maduong chiki biono ke jubu tugo chi arabero one of latien mano mar tugo te kwara chiru tutwal pa ki school so ere dong from ke mina pero ki mire ki dong ki mig maro ba mina chiru ba ye yara ne kidma a cha wewa ki school kida cha wewe ki group ada dong kara mig mi we mi adong ngano chidong ere dong okela wera abino kacha wer en ki we mo magera mano kid mi lo gerno chipo berduong kutwal chi pagali bario kapa wia adek era ye pian wena acha wena pagali bario kapa no ki luona view records acha ko we mo luona la mono we ma chang da karmatam no fi o kwanyo an ke charo ke yanaga chukela cha tu wer ko we one chi yunge ti 13 era ye awubi mo ma no nyene city boy wa ke ajumani karo aka jumano bino istudio patam no fi chi awubi no city boy chi dong no we tam tu no ti akogala da chi dong anda ano karma no pian aka studio pa city boy patam no fi ma no view and ba vur studio sur de experience mati kwere dong kid me ngit milan mi bela tiga beta nyim so alo boy kabo ka mera ko ke go ana kon we mo ada si boy ogo yara we mo gilwene baldano balo era yo bayara ko bena ada kid ma uniri flowing kwere bete umina kera ye mi kelwe mo we atem la kubu kon sika wini kra chiar kwere kana funere tiwa kedu ada akero we me luone bo pen akero we me luone bo pen ariyo bas go we ni bo pen we bo pen tiket gum karma we po ko to twa si pada ngur ama sirbo do ada ye ka juma na ke show mo ipakele sirbo do bion da studio pa koda man koda ila cho sirbo da re da ka lu ko la ye da ko choro chu go na bit we mo da ka lu na chan mi lobo chan lobo bere enda bere en sirbo ya ye mere kidma check na kero ngomo atie ka maro tu maro kini fonyo te kwar pian a cha dong wa chon so anoni yo ameti we te kwar pa chule por wen pian ando ado kin mete kwar so ene gemo wero a kerni no ene chalo ene yo mo mi yara yo a chile ken mi fonyo community mi fonyo kana wegi ingech kilo tiro madiri madagene ingeyane lutino one obet no lutino gengeyo te kwar pia kratien moneno yang tiga tiga funyo tiga wer we mete kwar nero so iye bero yom tutwal ne ando me funyo te kwar narwe we te kwar pa chule berwen ene gino we anda mo no ando mer ko da bedung en ka kain yes aforo twal we futu mero Manyo dong gano were mo ko temi pila kubu dong e pian ino ngiti ka kendo men mir ti ka kendo ne no bene pite kwar we no umeta nyim
Yani ata may mo tama ba? Yes, pian no. Tingeo. Yes. Yeah, pian Yes. kaya da kenan mo. Wana ya chul dano peno ge recognizing ula kubu chalo geno mama chiara nyim de twal. Itam ya ini mere ge palo tede yaro kan. Eno ka wanano ko birimot. You proving them wrong ne la kubu there's everywhere la kubu can go. Pian ko bere ni itiga lo ke wan ko bere wa ke London. Ma chiaro just because chiara ka performing kono. Mangeni kon ben we wache wa kwena kama show me ge bere ye kenen wa no chawa koni. Panelists Youngman tiyo makome studio kaini kay tig la pen ne bin pen la pen yo nyo bin wa ngo matio bor ta ko megwa pen ka tiyo makome ko den ba wallo ko ka lo matie in mati wa kenya kala pen mana ka no tie no mero pen Youngman I berga nginyo wene gang igang namu ko ne gang ngo kometi makome an tien yo biro makome so de ka ti ak pege bala ne ne bi chamo ko now Youngman ka ben wa dak dong chen ikit me where kopian tiar ken ma I progressing kere ken ma city boy o lifting in kere ken ma producing we mo ken pian ibero ka teach ken an mo ngan mo ber ka US studio ko ber ti ngat ma ngara chiel ma tie one of the star ke le man me dumani pian is a progression ma polkar down pe is rare e ken mero kara twin da mero tech twin bana. Now, ka dong che wadok chen uter kar maru mana wego o level ma dong dan cha o recognizing here ini magi luoni young man mono ti ga kwena pian wiu mi no cha ma pingo dong che radio ge gang namo ge kamo e kane uter kar maru mana wego dong o to dan cha o recognizing ni young man che kar ken juman no go we matego Aforo twal da ye. Aforo twal tara pachuli. Me penyo la penyo ni. Inge Jimoge kian ma initi katimune. Miro passion. Alem mo wine passion place. So mamega ni pe a cha wala wo shidonga o dong tien. So oro yara kare pia yel dalo ngebe ni la we mo na ro gara me luwa ni Youngman. No itimu gen mano fonyo lwa. Pia mi achel the message you are going to kirune, that's the message no merengene bufonyo community. And in a society ngoma tika time around the society. Mere ko ngoma in na we ko mere na machel before ikelo any message make an into use song. Then we go down beautiful food no ko down nano down winyo tien so and from 20 mada anda karma be madano chako ngeni da tin man nyere Youngman over 2017 Tapi dong karo, yes food mana karo, kawarang way put exploding cecak mana karo. Ma pian 2017 pa bo, 12 bo kera I think like 5 years ago. Ma still is a very long time KT industry me way. Pian ke ya da jomo kena bino temu way go temu no ni pete ka saksi dano quitting da char ka fu. Yani ini persisting mo ko temu ni ini ngom ana mer temu na ke kwa mega. Wa pa chian ma bo ka ini. Lady Grace. An kau ele la pen pen ni ra pera e kau bieno wanga pen la pen tiago but Okay. Poi a me non kira la lura mo no kira chi male chi kong dong anam e kon kam kau tiak ramo bien Yeah. Afoy Jimmy. Afoy tutal. And more one way moti panels ni bana. Afoy mego Luther Martin. Okay, afoy ni niki yo karayot. Ata o karayot tutale kadang Luther Martin. Gunu tikila pen mamia gunu pen kede Youngman. Tiang gunu be kadwal tiang gunu Youngman di kenyu. Ti Youngman anya lo ra moy andang pela bi chiat mabo. Kira pa bi tiar dong food ku beti.
ento amir dong penyo ini iwa ni ola chi dong pe ti atwa ni kibede iwa ni gamuti ana ti pe ti arbere no mati in aki kwena in ola I aki kwena in job kwena well be ka wangi kami aki ka bi well kuma ke gam ti da be mere manna for mego for la penyo ni ajaku man gangwa kikume aki ya lero kakawa gidone kaka pa Congo ti ya lero ati kaka ne chano pol darne kar malwenyo berutie daro girinyo gisiaro tung laganam ya du so nakka ena yo do ya lero la ba kama gangwa ti babana kama miana poye gino inwea kona nwea we are going ana ye kama we are going kona nwea mangyo area ma naka mabe sido echawa ni main base naka kama ngom wa mokena bawa kar chabe ma obo ma ye kidong kar chabe dano ke cherge ma ngom la toro mere kama ngom wa mokena ti ye chana bedo wera naka eto kakana aki ya lero and get material okay I think Chupa Congo producing aroma mada Karapato. New ola ni wan chuli be wangi new ola ni kita kimi kimi ola pingo mama mana wacha kwere piana penyo bere mano nya mani ola ni no chao pingo si mama wacha amna bera keno malagi pa ye mi ame ching mo si and gina ni bo gi matere music we are full kakana All ear wadong ke point ya pian te ma bad. I think making right decision ma chakan jinga pian. Kumeno bede tier maber piendo go wate ki lok ma bi wani an abir wate ki ola kubeti batien malagini wa khanda ker man ki gine ni abir wate ki 2009 in 2009 kitung golo bi wan mo tungu so ki tier no wachi ka mo woro na kra dan poro won me exercise si mo woro wa o ka mo wa no dan tika wo makar kita jui dan wo kare chino ka kar ki geo ki geo kanamo mo ki geo ki kolo eto jui no wakara gere chimo wini chalo gwe le ba chuli ti ke no imwa hali ba rio ki mia bu ngwan no pudu pe ramo wini gwe le ba chuli tora ki pin chale tika wot no ki tieni na mutungu gi bugolo bi gi kenyu ti won wa donya ni wati wala ngwan kala wa nong la ti a woman no ti one ala ti a woman ti on stage do cha we eto we ne pedon wi po barabino ke cd ne be wakan ene la ti a wu ne no wati nye young man lu ti a wu mu kan be no ti la ti wati ti ni ti ka we no ne am ta dan ma ti di so la chen cha da arwati ki young man ti am ti mu ka so maybe and gini kiti waye ke raw luone ni gi but chule ta ki lok mon ma ko chui ngatu mo mama jimi o ka na down tika timu ki mon en be na chiar wati wana timu chi dong na de tima be chi food piku betni fu dong lok ma duong pe na ti wai ni arwa ta kidi an be weni wengere gni be da weni tian ma duong tika miele gi nge be winyi be an be gi por kidi gi neni be gi nan ko wa ti gi ba che fo e to ate be ni kan da wa ke pan luis lu ken go ni ke ma ba fo e Betel Rama. Wacherte, Lady Grace. Apoyo. Man, an mera tika apoyo
Yougman bibiri program an mer pa nge tutual pa ceng cawa te kede ci abichel biara amore wache ka twero wa bi en mier bien bot wa kan cha poi bino apoi winyo lok luo ki gamo luo na apoi tutual wan wa bedo kan wano luo watiwo program aduong including en kidi we niang te we an mer do pien ki tero lok kumio mapul but no gin mano na mero neno ne ni in itamo ni iromo konyo lutiro gori mo kene jomo kene magudong madok wak gi tino ni ibi romo puonyo gi nyo chato nyo poko mich en ma ini tikede ni pien we biloke in ber kete ka mwara ni chere weri biloke itie ki plan eno ne ki dok pol we ma ini wero egi Duan church ronya de lergres. Network lergres o church gana lo ping mata ta ngene ka yelo du malo che be tiago la penya me. No pen la penya chelo dong la det. Ka ne ram gamane kena network me yo pene. Yeah, again na afoya afoyo mego kila penyo eno penyo. Ingeyo aneo dugo kodo tia penyo keja Con đi gam. keja agam ko ngachile ko. Do de gama chele ka do do wachi gam. ya eno wachi tamati ni ngo pian ala mi we bere kikit mi kwo kikit ma pin be lok kwede be berutie pian ngiyo adam bere kita yini do kwede be en ke ba adam ben do kwede kir be kwede mirna ki chu wen ti ati ready cha mo ken bod latin mo ken ma wunu twin numero ibien chokweda wek bene atit ira guiding kita anati mo kwede wek bene wa wot kara shell wek dire maja bene kir ci anda olo kir ci anda pere en from dong from timu gemano anno ata timeni I'm ready for that pian ya yom ni ngej mara pokole ni pedo garna anakero mi abera pokole miram ami jumu kene kama no timone ke timbere we dire ma be ya bero yum dire ma tero election ni ara ye a phone get ene da ara ye a we on ngat ene te timu gen ene ko ma ya bero yum twal ka bero ngat ma ni di bulo dire ma ngadi ba bero da ma da uno konyo ba ko man e kine mi industry so I did ready for mego I did ready for you that 10 my can matika bino chala chuli yes Okay, apoy la gami apoy. Ki amir meno ka gware romo niang wa pian wa no nini ki kan ento no angeni pero mogutie botu gam kunu ene lok me we pian kiri wa kan we industry mi we industry ma tiji yete industry mi piem ma malo tutwal piem ma malo ti ye tutwal pian lok e ne duju kiri jo makan malo we ni beri we in be chato rekonyo we tek mada so pa ngeyo ngoma kita ini neno kere ni wun jo matung malo boto kujo lutero luo ngoma wun romo timo neme inge mwaka bidi inge mwaka pa nyo mwaka ianyin ngoma ini nene pero wuti ye kinyo gwak bere tie ka di gola ma ini nena ni di gola mo tie tika ini angwa afo mego afo no twal ana wadi pian wan chalo jumo kan ma pian ngiu ka in e woro ken pin ma pare ilimo jem mo mano ti ken pin inano be law environment si ino ma pare tian ma wana churi luwe
mati Acholi mati gang kuja wala ko lo ka repeto twal jumu kana bana cha rumeo ge ketemo yele no merge go we da bir kara chel we kirni ngo kai ka jimu bino watem yele me keta me bir kara chel ba adek taji madam Timothy pare da ngo mo kilo down in music industry ti pare en ge we ko kirtu ge wani asoling kinga mati asoling bir no re biro ki yo ne kene so re mo bero ti chalo to gitie ino ri gana kuja ma chalo wa kerogi chalo juma merogen ge konwa chalo juma do me olotomi guiding one kero mero wa bet kwere chalo tima chiel chalo we pian watiki perki ma pol kinwan luwe mi Acholi pere pian ngad man mir nen be ubet bot en rp nen be numero romdan duju program matia mabino pi wan chalo we pian chalo kidney way lo ko we in 5 years anena way ala ngo ma wara motimune ala ma wara motimune mabedo era yegin ma leo ki bol we matung no yo garani mero ripe kara chiel chalo we unity ya chiel were watim gen ma wero logo duo dari magati ken vote pe na per chala Acholi piara nero Acholi man London giti ki group maduong anero luo academy in London kan bera neo tie ma en ukeny mati nere ye tie one of the so bero gen bene bero yo total me nen ko wan me achi ko wan repair unity tie kido wenye ku ngom so wero ala ngimwa abi lo bero yo total ke wan repair nene we apoyo betul angel la pen mukan tika piano ke wako bena makon wa chero ka kwano ne in mati wako mere ke cho la pen ma me la pen wengo binana wa kwano chero ka mo ken bot Yougman Yougman wajo ga chel mo ne kenyo lok me kid me repair wa repair ko ngage but anybody where on go beri we chare 2013 my bad my exploring my bad 2013 ka we po my bad tie biano mo I mean ene beru ya timo ne ke kene ke tiki promoter ngeo industry we de wend money go tiki manager omega tiki promoter omega pa ngeo ke gani ka tungan kujatie ke ngan man yejo mage kore ka dong ka be ka dong ngai ke kon wa ke nyo gon kero iti o mi ke nyo kero tamne jubu kan merbe Yougman man ron beru yo pi jumu kan beru we afoyo la penye yo achiel ma atiyo kwede ena je bero kato ka I make sure na no da kada be chere studio ma da chere ka chulo chile ngai studio I make sure ne the music ba chere ka timene ka timo achiel amer no kok for just ka romo kok komera me fonyo kaka mero kok komera ko batwal so akero ifo tamater akero the lyrics achoyo we chera kwa yes ene ye taken we ma mero wana twa chera ye achako no support kenyo manager mo berutie tutwal ka konyo bepe kirke che darmo kene gibino mano gete anemno efforts mata ketune in the music industry no music ana bicha oloto jumo kana che ari ogi kwanye chiling men wajar ano we na maro video abe maro ano we na maro we mo kene kate abe chera chulu studio eto ngaro mo official manager me kwa 0 up to cha kamati yene pa ber ki manager mo ber yele en ki kit ni gato lyrics up in matere
gen ma to phone society and community kedong berka mak video ma weko kilo dano ni gang karatie ina we si juma ge maru gang juma igi yom pe gang cara chure chiki berka mia support chiki berka mina juma ken mia da mera amerika wana we nyom edong egini dong ana kwani mone ware adwa ko studio da pepe we meka an we afun dak dan mo kenal bire so en chen mon mi ne ka mi anda akwai ba adwa ko studio ci wer we ni actually we ber ma met so pa ber ka man ka chen pa dano ber ka bero ngamati transparency ki dano en yo we chabani jumu ken ke ro gene kuma customer mo kena food we chabane ba diri maja food ngo food still follow me that's how Do you I think was it's buy so alego ni kayo na eti mo wela kubukubu pien wela kubukubu gini dong obero fonya pien wang o dong wang no ki wela kubukubu pien chabane la tien mo we oberi wang o dong food dong pe dong te nè we anti gwa ka gwa dip gwa charo an we no la dip mo ati ke la tin te funi wang o dong pi yo so en wun wa mi uni en funu en dara mo ma ti community nè we so in the yeli no mere kill fun down that's how you can get the customer you can actually people around the community they can be happy with you yeah and yeah that's how you can just survive but can it depending name me no manager chilling no pushing in but the music money is killing it cannot go can not teach community and so meno beno pay but manager kidong jimu ken bino mano dong dong yindi dong roba ya ba ya dong gor me dong ken gwa ken yu ti ma leng no yini ano pi dong mo chara Alfred na no biro wa kan wa Canada no chagwa no snow mo yo ko pune biro ga yaw no wa again but bien kon ka bien young man tio ma comedy nen bien ke wa tama me go nyo kala pentie ke chung kong miel puri kong cha me miel puri e balo namo Ana foyo dano wen ye pano matien for madit got Omar Youngman pedak tinggal rumah itu bara kira be wan yang chama de cher do tinggal pong yo Duen tiang wala la kermone pa ngeo kono erser no mege ma kubune petia gena ga kare ada tinggal ngoleo yeah duen tiga yen la kermone ngolo lo ke rock style pa ga ci gwa ramo yubone ci kay gena kay ilago gena mo kenya ci wa udah tinggal ngole futi ngole ya futi ngole atau tinggal tahu ngoi kemana Dong bè có bè ra cái bera ke okay meri kong de lo bien no ana tinggal waci ana foy itu yang man ni biro tien kian wa yang man da kai pa awel jual bagi ai level ma we pa yang man tekin kana da kai ti yo mai ka ana ya bero DJ ngai we pa yang man ko ba go yo na ka bang pe nyuru latihan ni ma pelok kan poyo tu jual harap pe ke la amira pen yang man dia jamu kan no
ber ka penyo no jem mi mogo ben po nge da ne tika yang ko man ni wa maduong ken pe northern Uganda to lakubukubu tika po ka pin ikom joma pero lo le ka ke chero winyo ni ngate ni a ke lo rupat che amieta mano da me wilobo ni wang tika wa kana wang ke winyo because luo to no ara no na to nye winyo bo winyo dong ni a ke ai wa an pa nge ba ni bi ne wa ka de lo nyo kum be cha ni ba cha con price ba mu ti ni là kubu nyo mi rồi quê mo cái can chết qua tiền của win còn các anh này có bị là ada cho là bên nhà mà chết ni có mại này nghèo cái mai can băng ngà là chưa kia mà vuông mà đa war rồi mà mấy cái music mà mà in no mai no de be ki ko ni ke nó là bên nhà mình làm yo na ba dak era ni pan yang ba pen hormone pen pan yang aya Duri pe tika winye mabe. Tika ngole. dong pa jeme kan tiga nyone ma be So, gana microphone omega ye pete ka capturing Mike. wani we kera no mer kana kere. Wa no cham kana wi ne da ta ke. because ate mo ti be ke ya fo be fu Ka dil gin na ko da kom chen kon wa kan wa tem wi ne kede wa betio. Kape dong kong wa weko Martin lo do. Ya nyo ka gen roma ko Roma ko we agam la gam ka gen ko ai we look agam la gam mo mo po yo mi asiele ya ga mene no and wor ke yub ne ke looking of Alfred che dugi cham ken ramo bero mabe ke ga mer en mo pe ma chele dong che ken en dugi no la gam one tikuman loka wel piene ngeo ngan man charging suru according to kidma en noni kidma merite per customer ne an charo young man madong tio me dong time dawe ma price adong ka in customer mare go na chim angene ngeo price ne dawe lo ada ngene ngeo price pian an price adong pe dok pin da pe chero mado ti ya we pian angeo kidma connection padano kidma no dano no per chili kono Uganda kono wako atim and then kiti kwere wani kira anda biyon wako don do anero kira da yili kwere that don no piere ngeo in dano padano umeti ki dano ano beru ki price mabega erga ini go yara chim wa mera amba mire konyan ngeri so dana umero koñ bi la worre nena we so ana kero price money den ke wano lo kwiri ana wati mi wewe kerwe ana wati mi wewe kerwe we 10 million lu ko ken ma yen bi lo kwere nga me kiri ki di wako pia ngeni ki wako eni nongon dola pia mia chile pero mo lone so amba ngeni mera yigo wel na ka money so ngeni ka ana kunyi tin ati mi we lene digi maja angel ke mo dia wa mera dal di mo na ko dia wana e kimi we ni jo konya we ngo akonyen ene we ko cham kene ti manager akiru lo ne yan atiki dana muguma suru chimo directly ti dane so ka dire ma eno mero konya bene ano mera konya en ti dane
So anga ade dano pa dano atiu ki dano kara si kinen kara tiki atiu kara sil awana ki me konye eto an patika po ko ni ake wa ko no to jumu kenne pen gwani dukanti pari skar ene ka en na me kamu kan jali ba ngwan du kan gi mer gi lonyo pio yo so ke tam ge charo skar ba ngwan bi lonyo pio yo der nya biti a wor mo mot pa o ni me no Yeah, angen Alfred bidu ka gen bana la pen la gamen ga ma bere to la diro kan wa ga bien bore kong pen ka nyang ma be ini ber ngara chil ma okelo yang man ko be tie ken ga che nan awadi mara iramo gonya me ka kenyo no were kwanyo yang man ena yo bien angen ya is your brother, but that's not the case, that's not the reason pen nay nano be any money jubu kan timo we aro ben nga bari kwanyo en ki kin jubu kan weng an tamango matiepi en kiradong en obino piang ni gang ko dagang yang man wa dan pe ni akay mi mo donge wi dege ni ki mare kon en gena kon wa bit jera la chen but ki bot in la diro ken ngo titwal ma utwala chwini ni kom young man we tin en tie obino ko London nge ti bore kenya pe anen ini ngole nge studio nge kenya chamone I thought that was what they like at the moment. I am okay, Martin. Martin, a bit of kind I'm a bit supporting all the artists of the UK family. Name it, both names, Zaite, Siman, Tongweno, Ediwizi, name it. Jomani dan nakay ngea. Apa ati film warana by pride. That's why I joined the media industry. Yeah, warana ka jomu ti make ankono. That's what I. So ever since the way namely the better bara jomada wala na kebe ngea you know. So I'm sure chào pa với magan kéo một chỗ này và tìm luôn này theo cha tìm luôn này mà mình luôn thì em này specific for mấy bữa với magan này kéo bên này mấy advertising promoting way magan only specific for that. That thing I did it perfectly. And I can't get the way Kenny. I'm based way now what? Why not us? Yeah, make what come. What the alcohol be okay? I get a team was me. I know come there, Oxford, London. I started everything. You know, we get more yet. But I can't really but we would even say that out is happiness. People don't come any reason. They're going to cheer. You know, give them my elder. I think I did something for my own people. And so all this game, I think I'm a supporting artist, man of Uganda. Since long time ago. Our own. Now, young man, Obino Kumitani is not the first one. But I want anybody that ever come here to enjoy life and to get what he came for and go back peacefully, happy. That's what my motto.
Exactly. My community, the community Mati they are so perfect. They listen to me, they do this way, but good support for our community here, UK. And you know, Mati UK, my community, they know what I'm talking about. They believe it, they perceive it perfectly. I'm not a team like UK, for Yougman, I accepted it. Been become a lot better. Makome, be makome, be makome. Yeah. Mana been can give mama what him ne. But and I reverse your question. He pay young one young man. Can you wait for young man again? Wait for in 2016, I developing organized by London Luo Youth Academy. Luo Academy, because I believe they lack direction. So I cannot organize by Luo Youth Academy. My ponyo the charm actually. You know my canal, my friend my actually can't be young here. Kilo way mo kaya and German both the names in only you look at it. Okay, I'm kind of way being about World Academy. What is that format did my kind of Pachaya? For my in a way, and we can't go. What you can get go to Kenya, Australia, Japan, name it. Through this program, every student, wherever you have, will benefit. And I want this thing gonna be a media thing because teaching California, Sweden, physically gonna be hard. So I have a platform learning our own culture. Yeah. La dir kan beretol anafo matel engeo ngo mai de timna enni itiga yabo wang ti ya wang dano duju make neno mo actually luwe mati tunkumalo ka ge biano mai gania ka cher London no mer ma anane Yougman tiga twenye magbere to no mero miel engeo en pagal but la pen matieka enene wa ka nen kong gimana ka ene tika yenga mana okay all right oh gena no yo pedong jumatie o ake gang kwecha jumatie kenen mo actually matie tung wo ka ene kelo gi ka ene kan bera ngeo tuan teach but ini you figure out that code mai tika kelo gi wa kelo boss me kelo tuan gwana kelo iri wizi ikelo we mapol Yougman tie kubere the fresh on Matthew London come my no angene show tika bia nyim kon animal bi wajo kwen kama show bere tie juma London no nene kene ni ram o London kere ti bo ping put ni anu de wene mane kon bi wajo put ram o kono were chenen gene ni come piano bi mako mat kono come panelists angeo chawar nger chero obicha neno comments ma ke wako ma put po chero kucha kala pen me kan tie bod Yougman onyo ken ma no gen well no obicha neno pe juma wako bene
ma put pe ya amio tal bot jo wa no kwa ma megi e ken wa kan ni ka che lo mo kan tie bot ngato mo Alfred pa ka de yubu geno me yo che re kan wa no metwala Ando do ya ma do ni do ana pe ka okay du gidam do ne du de ano me de ko ngaten du wa du de da ti wi nya wa e winye okay anda no dong di me ka ria ma cha wen nge ke ti mer ma di cha ne na ka ya marachi computer na ana computer orang ti ma ta ka no ta pa ti ko baru ma yang man igamo la pe ngeo pon ka do ma wi nyo pa wa ni no ire nyong ide kwan no wa ko ni full man no ko cha ko tem mo wa ta ngol la mi na de so kita gamo ke ni gere ke wa ni an pe ka dia me wel ene dong wa mo ka na wat mo ke dia ko ngao ki bo nyo dong ma de ka ene ti di okay no we ma me kwa me we kombe cha ka no en dan no en ti challenge is boro cha ma ka we mo go ya ro ta ko so pa ka ngo ma in dong in no ki ko ning ma cha Alfred da ko ning ki dang ma na ero mi lo ko ma tuon promoter won lo we một đỏ cho là yang mà nó bèo nhỏ cho là đi na nó vậy là we pengen nó direction mà này bắt cái tí promoter nhớ này ni ana mer cái we cái tí ngặt mà gai định yên bore before or bore nó tiếng we mà nó we baby where we to and we mà anywhere mà là ba cái mọi chi mà mới lòng qua mà mẹ sẽ làm mà bé được maka cái mình lo cái customer well có bé finance bé transparency mọi người luôn bé mà nói cái well yêu cái là phone như cái cho mà nhỏ from để ăn cho là ăn nhiều này cái này nó manager mà mấy cái cô Rồi đó. Alfred. Grazie. Avere fo Alfred ral. Ngi ba ke mi berbere jar ba Alfred. Dio la tia tia ba jo. Ami a berbere jar ya. Bere ga bere ma. Ye con đồ. Đồ ngara mo. Okay. I think honestly, Amira inquiring a lot of things. You know, Jimmy become a music industry. No mere no Otima Green but under ye Alfred Indo managing the moge can madong kitung bot an. For surely Aramu ye no dong logo winye one kiri kido aye bien gera managing ad free ngarbe ke ma biro ka managing an may ngene gera we can just work together yeah I think the bien me said any chi gera ya churi dog me don chi bo Tay vô ad. Yeah. Yeah. No. Okay, be mi abel promoter. Ebe ka lo ko.
Look, makome, there should be a personal contact to a certain person, like the boss, makome. Look, when they can't appoint them, never look. They will one-to-one thing. I can't look. Yeah, again, good day. Go back, making a chain now. Yeah. Win I can loko kenya gera gam no twin ngaro mo tie no bol to ka gam ko maga ngaro kira ya banyo no. na yenya gera Dia na dia dong, what you mukit ka? no yo ki ko ni kompa ko ya No, la penya na la dia yang man. Ni miti ko ni ko nyango ka ni yang mabe. Ko nyango mai kama ni mier community ka you kon be kuman gu kon ti luwe ko nyango ma luwe mier ti bor community pian ya for the pen undong gen ma an kitung bot an anero way ni coin matung bot an charo young man pian mi achiel lingeo an bene pai beru la we dong an kana tiro mo kana tiu mir wan wa grooming gen wa kilge ka ti anero way ken ma mu nero am na fratie atimo Chalo Acholi giyuk yara studio gimi yara kami studio equipment mo romo we kamano aramo gore ye wiro tiano maramo supporting ye gen aramo grooming pe ye gen aramo yilo ye gen ona da obo ilu kora bo konyo kora me kummodo tiano mo kena matino magi tie mo do ngani we grooming gen beru yore kidong pero ma angkor dara mo beru kwere ene ni kid me support and support oni ma won ko miyo yatwa pian mi achil won poro mi achil ngo jui da poro mi achil ngo we jui pian ngara chil betiki ko ma ko ma pare tinya tuli ki jogo tin kar chil wa ni yang ma wa we do equipment and one do you be studio and romo wondo bolo gore ngo wondo mi yara gore anda cerga yuro re ko man ba lega na en non ka chuli wunyu ko na yub yara studio gang kuja ya ni achel we an bene adok gang kuja abed bene gang ya ni achel wa ne ba wan man ko ber wa ya wan gang kuja mi be wan wa yub gang be tie ki non wan wa bir wa kan gang non dino do kan no nga gero Ya la yuedi kala me petiero pedong dano weng dong kata dong. Perwate. Any wadi come down. Now, in natural American mati walk, mati when you work berni. Log matin when you la did young mateo wadi ka in the pian. Wano ni perte ken mayano o wa board wa kanye wa lock yan wa win ki board and wa kala paint wa paint yan gamo o pian ka dagang kucha chamu kana getiaro ka pu di lum ko no network pe yen get advantage. So ka biro man ene kera gewali kene poro matugutin gena tiro kan watimo kirene wachiro waneno kira jumu kete church kere wa kucha werno ka timo dagla pen bene no wagamo chawa timo chero dongo no mer bene wano chawa megiro na chake so wabi kwano la pen ka wabi kwano comments matira la penye ka waneno la didi yang maudu o karmana ka du chi wakelen ngara chiel mano bieno ka en chida ko por rwenyo paska bieno chida ko rwenyo manak gem matie waneno kong la pen men la ka chiel ma a bon ngane la yol eno nyingeno middle name first name middle name ke last name weng nong tie dong yeah don't yola
But we keep up the good work. Fortune bodian nano lomo dua man in Jumati US KN. Near Mateka young man the great musician of Acholi lakubukubu. Welcome to London, United Kingdom. Man and take a my Fortune ngara Facebook user. Nye Patiakate, Barachone, greetings to all the panelists and our guests, young man and brother Martin. Martin, in Kadan Mangi Dwong, and then I put it to a car. So, and in the Facebook team, again, my apologies for not being able to attend tonight live show due to unforeseen circumstances. Again, I mean, what Robin, near Manokana and tie ma piano pe wani maber to but to legal twitch uchang eno lumo do adi pen background mana nen yang ma tiaro maber ka chenen ngaro den la chen iramo dak chen nen video ki a chere wer no o kamano gentie yang ma tiaro gamo kana greetings to you to the panelists and guests what are some of young man's latest hit young man in kone bi waji bor wa we me tiaro ma gire en ti wa ni ngo chi chok ma ikelo chi chok ke je pun ne tiga ti ngo lu we ma ke wa gen bere ja bia char ke kelo mo ne pun na no bona pun no ma jan na wa ma ge ke wa en ri wa ko kenyo wa dan ko will en ti ko ka ge na chi da ke chilo mo kana but kone bi waji ma ne ma ti ka we are within a market ku ja pore Facebook ya tiga penya kan ne pen bor young man when ichako nining or do you dream about your songs what motivates you to compose your song where kong dong wa ariyo la pe ariyo ko na ga pen ka wa ka lo we kon da duongo we mo mai kero me kelo me agire you latest hit ke ngo ma wero in ichere choy we nyo ke je lega a me gwar me ka buru digorong chingwa de studio no pa le tv and when at moneti mer niang ke wa kucha so ke mi ni wario en the did kachin en game La peña chiele penyo ni yang weni wer ning de lega yeba we obero gum ki mit maro ba mi ki ngara chiel ikid mi ko yero ba mi an me no obero mit ki bodo ba we ma ana wer ni anero jati society community anero pero madam chi ara doko adoko ana doko ko pin akin gira ngo we funda kar oro lok kit madaro mo beru kwere we obi po no igin mi kar ye kar mo karangej so ara beru la po wi kido la mi ngej pigin mati abiro tinane so an megani koro alega kono atimi ning bat aneno ikit ma ala kin ko da ta ala ko ni kwere ere kin ma be ana kilo kwere musica so atio mere constant so en kara ya bala kwere ebe ya bala kwere ke tiketama aworo me gidama gas ke dama ka sien I make sure me phone down la penyerio kidingo donc igam ene la pen mo kono tiene we me agire mo mai kelo wo maybe 2022 yes and when atiki we mi 2022 atiki we maromo angwen ma keloge we achiel mati latest gluone mana we na mi ario ma futi gite aterne studio gluone pingo e link kwera so then we na mi angwen kero mara ma video tie magi luone popera wotu ba popera ka jeng video go inyo cha kerme ru
Juma to gitango mano pigida mirche olega we pigida yo olega. Mer ya mer La ko yo war Gen pa we ganse. London. Ya rubu ki lega bere. Then we yang wan tieni atim ni ning yen apinyu no tua yen atemo yo mo ken down on pegin jumu ken ngio lunyero gitia head of yen me ber mi atare so da pinyu down atim ni ning ando lo tua da tim dong ni ning pinyu ala tim dong ni ning we ka dona don pe ka kwana we ka akwana pe so we kini funyo down that ben ma da funyo ne beda tim ni ning so kay winyu we oni we ngwen makiru gini pian we chi be ario be we ma kario be we fon mer mo ani so imwa ke mwa abere be we ngwen ni agwenyu kire ario be fonyo community ario be me gwak up tima yes Ana piata mero ipon community chi ipon gime wake arwen pian gana ana gana mero America. Now, what you're comments, what kind of material and Okelo Phillips, young man, we are so proud, happy with our products. Keep it up and things will be well. Wishing you the best and brighter future. Thank you. Phillips, Pochikan, young man, no, when you're document or plan on mature and your when car, Pochikan, Major, Junior and Bennett. Anyway, sorry for the inconvenient. Let me come again. Philip, ngene gaw yu padang. Ladit polbe DSO, tiga wadi kaine chunya yom madame nano in young man kan. Fui pe pon ducu matie ai we mamegi. So, pon mamegi in ladit polbe ti kwana loramoy. Anti kwana. Paul Betty Denmark I think Denmark. yeah So, or Netherlands something like that. And then I did young man. Okay, We want me to have when you burlo kamo I can get bed ngara no put no young pon nano in tien kitika nano in no live borge angere to matila dan kenyo or be pongo kama show bertin mai kung comments be wajo kwena kanya ibi tiaro ga tiar widana ye Okelo Phillips, young man, we are so proud and happy for your products. Keep it up. Paul Bear, kantika mero bene, kantia young man, miel kubu yam dano ducu giwero kachil, chalo ka kichwalo ken. Kada kwan lewa chule kon no rupe, unano konyo kora. Kompere dong in iwero keni katano mielo laling. Okay, tamani man tie ka neko te kwaru pa chole ma yam dano ducu giwero kachel. Pange o pen kadong ni wacho ka chole ma de studio pa kadong man studio mara wa pong ye wangi. Yang man ko han makenya. Agama gamoni. Agama gamoni. Era ye ingio engiro wa wachi la fun weganero kidam chere ka kwano fun gi kwano la fun mi mat berutie la fun mi SST berutie la fun mi sayan berutie la fun mi English berutie so pier kiri non gi wek en la fula che lo chong dimri woni wie ci dong pe beru yot e we ni young man mero ci dong kere en no ngewe a chuni we gi na ro funyo dwa eto ka woro kwara ro won wanyo bi studio en maga che wati bi limpier mo la ko jeme kar e tom ta mai wera kubu ba obero no chonta gi rubu Rubu gene debe ka don dar oru we ti da wera wa chi so mo ka la ko jeme la diet ti makia Nano, ane gam ka la dit pol be ngeo mer ngom anu penye ni the way. But mereka ka gera. Ka eno te omego young man when do you meet to 12 the miele mabe. I commend you
comment you on your presentable dressing. presentable dressing and your dancers. Okay. Mm. Pentie kuman puonyango ma imiyo bot luwe matieno ma gitie ka bino ing'e un luwe madon tie ni I think no meno gam ga kenyo ko na neno wayo kira romo puonyo ga joma tieno king so ka ngara che kira wayo na nene ka che nen ibino no wayo kira monego ka wayo do wayo ine dak che no video che nen ngoma tie Isaac Okelo tika wayo nga okani Isaac Okelo from Gulu City watching you live but some connection is not okay. So again, young man kay dak gulu dak no down te kur ko yedong no kita gati work kede. Facebook that's awesome. Congratulations. Again, it's go around jumu kana ben kay no. I think we deng we comment on just we no ben wala cawa chero. Facebook you take away ninga. Amiro for your Omego Martin to 12 be Kire Martin has welcomed most of the Ugandan artists who have visited the UK. We should embrace Brother Martin's spirit. I applaud you, Brother Martin Okeng. So Martin, kerwa kitung baraweng, pochiken nene mering o meditim nene. And kay nene tama round beyond boardwalk. Kinen kin mo work no. We bring more. Maybe it's okay. Look at Rio. Di pa kilo ka dek. So, what you can David Dugula we one way ka pe wa tem kong. Duan mo ngor en ka chair studio. Gen ngel ke me chwa ka na. wonder ko Atie ko nga nying ene cheng jui yelo ya kwana ne bara charity comment Mati Youngman has been one of my favorite though he really disappointed me in June of this year when after all the arrangement with him in person yet all the last moment he did not show up. Ina nga repetie tung gang kucha. No visa, no pero but Youngman, ngat ene ti kotak ma mege ma ngene pe go chimbore unu pe lo deal en ne chalo en manager ne chalo go gana go umu ki char wa po bol ma pe. Ningone, So, wachi gen ngar te wachi gen ne we ne ene look kere no pe gen no but duma bichel mukaro. No mena e bien performing ki mani pare show kono ya nyo perform mon mer betie si ne chalo kubene po tum mabe ya kone amina machima online jumagi mero business strictly for business I just deal with you kidong abe miyo na machimpa matie London then indong ke gwa no ni mero London ki itiusu London kede miyo nunga online chiwa mini nama online man nama chimario kinen no ma mega pay yamo chitiong pa manager me London kain kaba o Australia manager me Australia berbe we ko namana ka o USA bere we ko namana bon manager mati USA yes we ko to de ma en tumo kana ngiu kay pinyo nama chim para wuri ba nunga to nero ni e romo timu gidia so pe bit kila mung ono umbi umugwero ibina ma para wuri pe be ni berbe twela nyim twin ore e twin mara na ma mo mera wa po bet kwere ni yes. Now, in that comment, Macaro pengen man, in Maconi, Namachim Yang Bicaro, Petra Yellow Nagel look my business. But why that in strictly business, Narte Penny, do you have a wife? Are you married? Young man, one of a killer. I'm gonna we are footing Noro, Pena, Kia foot get Yaba, it don't get a bureau, I don't know, me a bureau. Okay. Okay. Wouldn't know when but
one kakao do my product chuba nano ken machero mela ukubura waje nyano no mada but Facebook ito when keep up the good work ngarachel ko kanga atieko nying en ko ngat mo konya ke kwano nying en ni joni he did not call. Yeah. I did try to call, but the story I'm praying to talk to I talk it over with him one day by God's grace. He is still like my younger brother. I love him and will still support him. So, young man, I watch it. Not any twin put him in BHR and one more team. Kedong ngare dorwato Martin mir unu sot e kony ma gena mi sot e lok ene. Ngat Okay. ene tie kapegemo ti London kapegemo. Atieko nane manager Martin no tie maromo konyo young man. Martin. Wewe chona Jimmy. Wewe chona machime. Wewe chona machime in the comment or inbox. Pa chode. Yende me wa bodwa. Wewe chona machime inbox. Yeah, I think it's that's a better way. Wewe chona machime inbox. Then wundo inde chwale wa. Okay. Yeah. Alfred no te waje gimane. Pen na ko pala me ko the young man who disappointing of a grandmother ne ki ngeo ngi mabe because no be joy but I meant ngi bi no ken and the young man ga mo ga dong ki so ting ngo mo ta en kira na ni wa yo ni yeah cái go mo chuyên customer ene ke so and so atieko in yino kalmo gena tierumba atieko gena tie ket na chima megwa tie kenyo kabiti nan wage yene kona YouTube nyo Facebook nyo Twitter LinkedIn na chima megwa tie kenyo chiram kube wegwa nen kube direct young man lo kere go weg no network po bi yellow this time gawa bitumo ga kare weg no gawa tema be all this was a celebration of my grandma life which like my okay so put warama no kemare Uganda okay adnan chine tika wer chi mero What you do make more ma kwa ewe ne mande ma kanya pe gene mega idea well no you mo go ko we love by that welcome your family. Thank you. No, thank you. Now that you give me a chance, me look, I'm there. Me wa je me kama na. I made him appear show. I'm there try to forge borrow Kane Martin because piano o Kane Martin kitchine utima te ko gwa luwe ma duon kan gwa dia da ma wan mo be kan ngi ke ta gwa ko na to kene I oti ben te ni gwa ke kan wi le jam ter wi do ki marka ter wi ka mo ti mo ti mo kwan ti chi so jim wen mo kan ti ne ne ko ni la ti me ti gwa ko ken pi tiene ti ka ti ne pi community wa pi achule Daba mea meteni mwao kara ngoya na ngejo ku kenyo you Independence Day ma ber ma bad da watime in the Rex in Forest East London. It was really good and ma kentika wani tikilo tia na me use academy Luo use academy amba ngia da ku kentiki gin ene tika teme me gwa kalo the youth like good bedroom ka kachiri so okay for it to mien for it to pi jimeti tione kidong mai dok mano no mio bechala pen ma mio chia bor young man and the party care chala pen abi care like a recommendation dong piani jimi me wilobo ni ka ini kwa jimi ki wilobo mia be kat gino moy wilobo cái quan gì mà cái ngòm miêu cái tiệm kia mà cái ngòm các bạn biết cái quan kia mình cái ngòm
Chigen pada habitual chala pen bil me chala la mi utam chala in young man de cha we 2005 me o kuberi do olodo gal miano dong obet ibet ki genu ma materi ma inimi community me mi ki community na winyi wai bi fonyi lo we bi fonyi ki we ki gero no giru ma be mi abetie any community mi no manak nyo yup me no manak mi abetim ki ma materi community any jimi ma wero pul we wen penyi ki le ki we ki kem ento gira ngo ma itimo i community jim ma migi ma initimo mi ki community gwa kwa la ten mani chure school unyo chere gi bo senta money kinyo matidi ki dang wek luak ti kere yo onyo yo girgir mo matidi school cha nursery school tiro ma i area ma ini beri ien enti ma kumer so ata ami ma cha tam se igam beda beda wek di Neo. en lo ka wek en met oya Okay, có wek cái tiếc còn đông lông Kwede. Yeah, what chero what chak dollar doge kan pian chawa do mo chero na wai bon yang man po bikar wa chawa Mapenare. kar wa chawa kinu polo. Ako. So Somebody. gen atiero wa chero wa neno kirene lok matie ka enne wa kwan ko manin wa rura wa pian chawa do chero mo tumogo mangena tika karo wang chawa mana promising kere boden meri kanyo. What is the challenges matik affecting music industry? Boru kanyo ke kan ke na nene wa de pole obana la chojman ka che nen po gam ba kare chi wana ken mayu la gamane robina nan tie online ka any ngara chiel ke US ka tika wa ni young man, how do you like it in London? And angeni kon ne bigene pe ange wa na ne ngijo tie ngijo ke por gang kuja. I think that's not something my I like, but dek makono met no ambaga ke nga gen no tie makome angeni kon mai wa ne mukane mo ma cher ga gi ne kone mero pen bot young man na dong wa jo ben kore Facebook ti wa kani ngo if you go back to homeland young man, can you compose a song how good help you to touch down in UK? Young man, ini pa kay kiram kami kay ne kay dak gang e go away pe bion London no. Well no dano ko Ngon magama de ba? Agama ko man. Kay Doc Chen, suru my music industry, we ma well ni maruba you. Mera yimbe rune because no don't watch out rune kum jim go me po rune ero car is already plan. We ma am no we agam lock no kan. Area ni we atika offering you cha ken aram offering. Get more cha amiro bene babu you twin maramo konyo support aramo go audio and then mo go magiti you twin ke ko yo apiana mera mag video no bet super and a kill culture when mo ken manoti ene yene lokom repair ene tieni o mera kiri tie London bebero lo we lo bebero kiri tie ma mera we bebero bera chill ke ken chiwo bero is a unity mo we one berati that's the music ma choyo ma mira team be a generally achuri ma getie Australia USA kamo ken Canada London bebero be gimo chill ken wa be dog in make that's the music ma ati achoy ma mira ma dog a team chidong o kon kora me yupo ken mi video ne afoyo uno winya te loken la gam in no gam ko mabe wer tie mo be de cho ko so video edong ubor loke we ka chole menane video anu kare o super pian kerwa
and kind of a pale con I can pair it out man a very video and so what you can enjoy and be safe Opio Richard Moses Manoti enjoy London and just be safe and any iti chin okay go down my bed in be organ my bed apo tiwane you are some bro panga karate wadi but banana can my yoga can okay Facebook all the artists of northern Uganda should stand together and love each other as one. Young man, you are the best. Keep up one love. And the man and the ying at a pocket, but any project ma Kanye Nian Wakati Chobi Wadibana Opio Richard Moses. But young man, where are you from exactly? You Sudanese or Ugandan? Ni na no tero wakakakane o weng ti Uganda. And I go make a young man. Again, I need to start up as a older bro kind. Pen yoga pen you pen madam gamo dong nanen. I know you are the greatest singer of lakubukubu. La Palchuin mo tie. Na ne no gamo ni put pe. Wunu be kele walo kan tar pa lo kan kon. Alfred, your internet is clear. clear. Yeah. Wa Connection, gama please. gama And we ya. put it that what Alfred. Nyiri waji Gam. ala Sudan o ala Uganda. An ko ala Sudan ko ala Uganda anda dan pa dana ya. Pena be la we a fun society ma dieto when so don kona mana na tier na ager kan na kani that's no problem but anda pa dana ba in pe pa ko na Sudan ko ager. Nadiru Ken. They give me for any go ma ati ma ye. Yeah. Nadiru Ken. La gamme dog tell Jono weng pa gam aki but gimatimu pa ne gam aki ya churi that my prediction so la pen mo kema da iko ai kwele ele wa churi no achimi da bagat kalo kid gulu wa churi no Luo. Weng Luo. And Ken Ben what? Porque ma achimi ko pa ne gam aki ya churi no ele gimato Linga ai quella era per un to be bene group e weekend be po ni ai quella ko un me mati tu che le po ai ga che do Ada. Exactly. Pe corre do pagano ko You what you car come look and la dear Ken. Pian Pierre Tech actually kon actually ma kwen actually ma phone ma yang ma timio phone kamo ken ma one mo ken actually mo ken ma ti kan London kan no mana pian actually don't ya biro ma when you like London kon no like US kon kwen we actually so ka wa yang ma no man pe pen ni me kon ko no ai kwen in la pen ni binolo and kan me ko ma diet me wa actually young man I'm so proud of you and we welcome you to London. One love to you and all the northern Ugandan artists. Together we can do best for our peoples and to you, my son, okay? You are no one. Keep it up. Good work from Jennifer Lawala. Mane Jennifer Lawala and Matega do for Borukan ne for chicken board in Megamadit our for till Dio Chinwa Pian Fun Maka in the tin Pikitego. When then kind of watch your comments on come about dog doing or big hero come on what kind of a cool la chen. Lamo Christian
Meet by Youngman both community tier free song on the YouTube, Facebook, and can be copied from other platform. Angere Youngman kan we watch wa kwen kama da rom chero kan nen we can wa mege pen we by Youngman weng pole an artist signature film ke kabu kan konen be watch kwen kama no go dogan weng tie can Youngman compose a song for Tarpalo TV. Youngman ngan ma na te mini contract pe Tarpalo TV ka ni ramo you we pe platform en ni Tarpalo TV and Around you bunai. kon When big pao up pe. no big up When pao pe. ten Oh no sure deal. actually Oh better confirm though. ngeo Alfred ma tie chalo stand big bang omega biner can man shot ga and right away so Okay. we would like to have Tarpalo TV that we would like to play prior to starting the weekly show. Can you compose a song for Tarpalo TV? Not insisting. In the Robian, I think that is Robian. Ngar take a merwin and not urgently. So, young man, I think we Harapan might ni have a ba? talk after Ni this. ba? We're not winyo kanye. Erne tarapan wo. Era ye tarama minyo yo tarapan wo. Siya gue. So, well, it's really so the now been very the music is there. So Alfred me italo Big Bang. So, when because so Tarpalo came to Nano when piano studio film meta ke chen me shooting video any meta so well we do look any one any one out in piandong ora we Tarpalo gole mo pero ngram war ke bang manano gano timano no chala so keep up the good work take a in put look me we chile young man we appreciate you present in Tarpalo TV show today. God bless you always. For chicken Evelyn Apogo, young man, thank you for all you do, little brother. Manini Texas, Jumati US guy into Texas and Namara Pogo guy. Afo mata manana watin. Comment me agire madong cham ka kam kan me kunga wanana ket me kwana ni anu kan ngate when a young man we love you your talent in music composition. Thank you for joining Tarpalo TV today. Comment ma obigil ke kan chawa do chero young man I'm so sorry ni akelo in I told you 1 hour and 1 hour most but wakaro 7 minutes donc 1 hour and a half mano wait go no wakaro ken but foi mate me pero patient kedwa well o we chawani now ma put pe yak de la diet young man angeo ni tiki show ma yo tie te ga bieno London Kenya ko che chake ke wa che wa kwena kama da ron bio no in ye show ene ke ngo mai awena ne chile adi pe jonte London wa go rin ko biene do get ene o so ka mi ni ga wacho en piene nyo la ka o ken ma be mere ko arma na pe ange ana bero tie so wa ga chake bon yang man Gen matie era ye dano duju mount tie pen ma ma keo ni romo bio ni make sure bien pian performance ma be team ni ba bo better performance ne charo mala we mo football team in London wo better a check pian new ngat mati fresh blood am new ngat mati fresh ibe ner ko en kum ker pa churi ni ere wo be ner ni dwa pa idin dwa pa ki kume ka beru ne o ken ene bo tierra kare ma beru twal bien ata new kin pin London me wuyu guru chuni pen pire stage wele kon ke kero pound ti pound pire yo ke ken ki dong ba gi yabo account bana tie ki WhatsApp number makinen ker ni peromo ma peromo bien show oni ada support one charo ti actually we ko dog gang bene a dog bene o to bene o gang no bene pira bene gi gen mo we gen
you know ke imane gen mo pero na de ke yer ba de o to be nen gen de ka ba o Ber lo machole mo de ni. ke chi ale ko ni yes o lo atu ti be ba chor gang chi ale ko wan lega ko nya mi support manok mi ti kwede waron joro wa fo do twal eto wel lege di pan piario kinen de piario new dati win kare karai so kinen pero mo o yen ki bitwaro all de gene whatsapp group account matio wen down gi be mege yes so okay no what gene kama ka no berdi ye then get you me news dano and tio bene Yeah, so kere waje kere pier tek gara da kai dog dan no to dano mer ne ne tuti ka ver ma chole china na waje dano kai o waje mo don ke videge ni wa ke mat mo o to again lo rem bieno men ne kere ge bien gen nen kere du kere no pier tek so in mai tika mo ken ne show ne ma tie ke yu mi ne ndo pa ne be tie la diro ken ka kwene ka waramo no yub en ye ke ngom ken metame dano ko kere ka ngar mo bulu pa mo tio ben kere ba no ket mo chwa bien mo mano nyir wor gi mo re ko yo ka dogan so ke ben ko nyo ka kenyo der ken Again, one I put my tag, man. One year share money you look at. We'll be able to come my chair because I like to. She one time when you were show, you are dead, you better build it, you better build it. King of pa. And what postponing, you are dead, you are family. Post of getting. I can't know, I can't go here. Well, they don't, you are pa. But what we are requesting from our community at large is that you are coming for support. You're not coming for support. Well, I urging everyone who will be on supporting, and it will be the last show. But anyway, we do kind of, December, the last show, my endo, do you pay come and on that day, we want to meet everyone. We want to meet everyone. I give advice for him to come from Uganda to here to meet people here. So show everybody acting. We talk not everybody know acting. But when they're going to take What's the postcode? The postcode I will share on every forum tonight. Okay. The postcode I will communicate in the flyer in every forum. I belong to every forum. Even every forum, even group in my enemy, I be sharing that very forum. The flyer. Yeah, ne kero ne pian pier tek dano mero ni ulto ge bien ginen gino ge wange pe joma ge ramo no kar me bieno yop men ne we ge bien ginen Yougman no live on stage pian jobo kan ge wunya na ge nano ke YouTube nga ge ne so pier tek ne ka ngado ti kero Are you get a group more WhatsApp group? But you pa mir pa pedi ke be biro. And give supporting. They were in. Well, you WhatsApp group man what I did down where here. Which I can tell Okay. Yeah, and WhatsApp group ne kai no chao bene share the link where job kan ko non kar me following me bien okati ye wak no gunen ken me supporting o mien wa kau dak pa jo no to dak mano ma ka ver ma chole chie men yuru support pa won ma ti wa kan ya o bien wa bor wa kan po dak no men en ken men yuru de wa no entar pa lo men pin ko ya ni so yen lo me kan ti ka mo kan kanan link en o bodin tim ngo men en roate wek no ka yang man dak gang o da ko chet ben wa ko chi mete ki ka man we ko down me dan yim pen te ka en down wan bene what no what take down ga chel pen nying wan no wen te cher mar ma cha lu
Well, and then, I promise I will read this the last one. Our host, Jimmy, we acknowledge your passion and dedication to Tarpalu TV show every Wednesday. Andong magani afo dola mera, afo jiken, and kama tungbara, pocho mega dogbot, uno duju ma nel Tarpalu chia dek, ke panelis ma pegi king piano ka chia dek. Ket pe juma no go king bane, angen no tije yo diogi. So, young man, waka duk body no konkai. Manong in me agire, me dolo doge, ngo me ron waje borwa, wan actual mo wati wa kan. Chiek ma mai ore ni gang ne bi wache wa, wekwa winyo, chi wa wek bedo, no, ichere yue pian chawa no chero. Ngalo we mero chawa me niano gitie strict, mero nien kau cho chak, cho we nga gane. Anene chola kapela meta aplo biano kan, fwache ken. Kapera mitar palwo beda chua liu beno o bekenyo. Mero ye tie ken je machiel ma amer ni wati ye won matere wer bene wer duono winye suru the voice ma meka an ket ma won mero wutie kwere me illu kwere te kwaro ket ma kamo menyo ki piano menyo wilobo do lo so atike offer ma mega botar pa duo mer wati ye wu matere ya ko kat wo audio ke video ni wen ko wo kidong angene gimoma ana kero ke pajo tutwal gwani chamo ke mo wod bene gwani kiro o gang bene la chambe go wirne ke pia mar ma moi so ana wor gara ke tian no pe mo pe ero gin ma kero bor weekend ena ya kero fon ma die tutwal ma binu ke pajo ke mot maro ga twalo no akel bot mi London ya yum tutwal no mero obin we wa foni wono kar ciel wa miro o yumu chunyo kar ciel ya we ko to bene nge gen ma matung bora ma gwa no fut pe ngeyo ambara ngegi matung bor ma an fut pa ngeyo ke London kain ko ya dok were matung bora ma a ko gan pita bera akero yi don were kain bere ye lega na ya yum tutwal ni no matini won jo duju ma otie keneno tar pa luo ene yedong ni charo ere TV madong we odong ni charo lo dong tin gi ne ati London kire che gwa beru ka posting chin mo kenne dar mo ber ka lok mo matie mar pe be twal ba charo an la ten guo wani na yin beru guo ma chule ka pero twin gi ku yin mo kenne yin pe gamo gi pe yin beru dama la phone no gerta won ga nyo pe ni achiel kwa ampe ini kwarne an ta de ma am amero ko mi kwan ya o buri mega de kuda fu ma ka bango mano am ya share ye so darba loko lo madwong lo mo per lemu madwong si lemu kena i bayo bera nge piano wano ti kamado mero to wati chalo wankaka wati chalo messenger me tieto jim mi funyu kaka ti dong jim kene ampa gamo to twal jim ken mo karangej ma won lutua won be ga neno bratime ana proving in wrong ni po beru ka time no mirgi tawno me timu ko meno ci ruba po ye ruba yabo ci ruba nyur yet gene kama nyire ana mero ber ye ene ti kany ci en na ber da o London nen so next move rubanda o planning a year rubanda planning kono wene achero Australia pa ngengwa moda achero da USA ye so rubai planning jeme ko wen alege woni tarpa duo konwa wando tiano achuri mo tie music industry ni o kel gi mo kerne bene o mi yet gi fon gen be gi mi tamgi kireche tam bien mi asil ber twar ko wuru nyaw ko tam ko ma eni we ko bene wa o bergi tek sunju twal in the music and swini kara juma kwa ko wa kara tie a churi kara pe we wata ti gen ma ami ma wi mene kid mi yo ka mugo ma wan we wa tero tol cha the music and swini wun cha lu twa wa po ket wa gena pe tek bodwo
gen mo kero gera pia ter eni merri bo kino mi dokara siel kidong wa making sure merni wa kilo gen mabejo yebu me foni won bene o kilo gen mabejo me mi watam we bero oben mabe chero wano tiena chura siel so ayon twin lo chwa ano duju magitie ga neno ta paluo eni obegi tek twin ala tie kwidu cha mo eken emiro mo eken kin mo eken ikon mo eken kaka gware mistake mo netie atimo pelu wachine wiya pian ana dana bedo dana mabaro pian ngaro me ken mati perfect lo bune pere ngara chetigi gorne ngara chetigi gor mano chamo ken ruini ye pian chalo dano kit pa down ruin chi kai ibini wajo yara chi watero chi waneno kitongo waromo yupone kwere chi ene ye wiye mami bot lu twak we maka mega afu rutwal pe twak ko wena pe kar eno ko wen chi do ngale no mede be twak ko ne wek bene wa grooming ju mo ken me gi bien be e ko wa ko ngi bene wek bene gende gi mede ki generation mo ken ma tia bino ingewani chi ana fo rutwal ta palu fo agumete duyu Total. Aneno paska tie kan ne polo rong wana ne okan dwana kan pangar rom mote kan paska chawa do tumo gere but per terne bin mod bana po pe yawa kaite winya. Tiga winyi. Morwa late. Gale yo. Utema keja. Winyo wiye mogento po chaka gana. Icha madonyo no dong nani chok tuma. Cha foy. Wajolam young man geken wakany. Foy loki weng. Walega nero ba gwoki kany. Ya piyo wek daro bini nendo pa. Go supporting in. Angeo ni paska ber ngara chel no ber ken juma yo bene yang man ko nano en kon Tem kai ko mama wanja. ubitu kide ka chel mano tera winya en ken Anda ti wayo. en mala ke lata. we Cawa me bigoda. yes when I got on it the gola chabu when pian gin anybody chawa beat so amira okay get cha beer amira go america do nan stop wa cha beer yen amira beer on don wundo do and wa dege yes and afoyo we function and yat god kidong la me mo ne matia ka gerne otimbe ochona machimi we ko dek me solving the issue will be so important to me pian was seriously insisting so alege no chwa na machime inbox mamu si abinu na machime ki bola dead jimmy Better. Now, what your Alfred? Echo take a bit of microphone. My matter muting Garabara Merno. Itelo te wa twin pe dolo yumatin. Now, young man, ketung bora puachikan pe kwanikar ma mege me bieno itar puluangene iti London. By now no meretiat no ka ruene nen ka kono ka kwen ke diwonen ninga but you took this time me bieno itar pulu wera bilo keluar wera betiel ko wabena pian o meka en nyurni oloto ipar pe wan pe bieno bar kan per ter bilo keluar adwa fo boden ngo madano wachi kono ngo muti me kwena iwaje ka kare you declared ngo matie baldano baldano yobo kakamo balle ke yoba look down bet pink lo iwaje gana wen kor ma anani teaching tiga nen maleng gamele temana tiga kabo keloni ye ko beren prove ne you are growing ngan mateka don with mistakes betie ke progress betie but again you just keep going make the best of medity just keep on it brother your work the world is seeing the world is watching so pierte meri temne meri ke yar nya chole kerning luo bed on the top en gang manade temne no madak batar palo awai ne for chicken pingo ma iti timne
that was for bien ma megi la dit Alfred abe yaw microphone me ci de te wa twin we ko nen ken me dolo yu matien cawa chero I really apologize ni wat cawa so Alfred come on Belo tua. Ana foi dano ducu mu ber kana tar po luoten mogo mi chuak kom la tien wa la we madit ki yung bara pangeo yung bara ko dit nyo pe dit bara no yung mo chunya mada ka foi lor ba mi winyo lega na wa ko Yougman tien obino London andong lu ba me te ke yapo yo maduong bare ko be la win kid mi kara ducu maka wati ko program ba wa karo dan like apian opore to trial jema chil mangala chil timo mi kato lo ba na machel wa ko be en ya ba nyimi wa ko en be mi ngech jema in penye chiwa o mi wangwa kon o lego bol lo ba wa rod lo ba makwa wa miti wa foi chairman wa foi pimani mapeloke kom kwa wa ka chil wo foi piene wa ko luo tien rod lo ba makwa dar ma pol mo po bero ki kero mi nero ma tien bat min wa ma tien yamo yoyo wo foi be dogang ma ka chila rod ba makwa wo foi plo tero me min wa foi be plo nyor me min wa foi pe mech ma pat me kom kwa wa wo foi bene ni mete ki dor wa kom jema chila ma wan mo timo ma kar ducu be lo win lo nyor wa wo win dana ma ke mi ke ma chalo tela kom ko ma me kwa be wo win ki rod ba ko cha mana kar Yougman ichi ma eno a ki bo pen a ki Uganda kama wan wa a ki ye obino limo wa London an kono be ti do mo kene bat fuddo ngati en yam pa mo na wen ngati nen foyo yen bene do yub ma eno bi ye wa o chope ken me yubo kere ka en be dok rod ba ko wa ko yok ka jut kweyo wa ko dok be no be o mo dan magang kono wan jomo kena mo dong bene ini gwak ko bere ka kumero poke wa ko poke e combat ke chwin wa ko bere chel me ripe me mare lego mani Yesu Kristo rodwa amen right cha be miel ko ako momir ke backstage dan no wa ko cawa do no ba pe man no ba werda wa giro wono kan wa wayne ja kamala wono pe joma London pe keng nen ba pa wa pe mare wono angene wa bi kelo updates matien ngom kan mo bertie wa ko bet ngech link na machima mete ga wa mo bi kelo ne lobutar palotar ba TV pe ngom kele cha dek pe ko manong wa mare wono da cha dek manya bye bye Better put away, do you?